megalayapost.news. Armut Kibreu Kibashong Akaway ka auto rickshaw kabadon yung number ML10A 7293 ya kabalanya da uban kerlang kesiar kilamansau bat kata kadai hadin bakate ka auto kabakishong kalasat tanra Akaway ka Maruti Alto kabadon yung number WB 20B 8521 ya kabalanya da upun hun mersing. Kate ke jingja accident kalajan nin ka janmit hakasi baar kabalaja hakapor ndru sausan baji EA janmit hakaba kate ka auto rickshaw kabami na saiden banlik chathan nongpo bat kabadon rangkat baki nonglik nawan nre habapoi hapham sim mat persya bat ka Bethany Hospital lawan kawi ka Maruti Alto bat kala tenra nadin jo kate ka auto rickshaw hadin bakate ka auto rickshaw kala sat tenra haka Maruti Alto armut kibreu kibasong hakate ka auto kibakun thup yo Ramjan Ali arp news nem kerta rangkat bat uwe khna baltip kerteng kum udame wan shwa khriam khapras nem kerta kilamansau tamari yotip halo kata jingja ki pulit punya kali na nongpo kila lik marmar sakati jaka man pelong ya jing tokit badru man kitno ya kita ba mensau sha nongpo civil hospital andre ya udaman shwa kriam lapan kitno sha jaka sumar ki bakambiang amar ulah mensau jur habai de putih jingja ki pulit kilara no sathanat ya kata auto rickshaw bokum juru ya kata Maruti Alto kumta haba ki pulit kilara sha civil hospital banle medical ya kinongnya lalap baunongnya jongga Maruti Alto ulanya ya kata kali harangkat ka jingsho ukawyang. megalayapost.news.